Hei hi All India Radio Aizawl ani Chanchinthar achiar tu silian sang puya Khathar ni som paruka Aizawl Municipal Corporation MC in than vote thak tura party in bua senakal chhomeka voin khan in than chu tum engemazatin an hming an pelut Padmasri Award dong tur PB sangkhu mi chu voin khan Governor PS Sridharan Pilayan Rasbavana lompuina thuziak ahlan Ramsunga COVID-19 vaccine mi nuai somni le sing hi sangkon hena pek anito International Monetary Fund IMF chon India ram e bar thana chu kumsang ni somni pakhata za zela som bakhat point panga ni turin achhut Khathar ni som paruka Aizawl Municipal Corporation MC in than vote thak tura party in bua saina kal chhomeka voin khan hein than chu tum engamazatin an hming an pelut MC Ward Sompakua in Thanchu Turin ZPM official candidate te chuan voin khan an hming an peluta ming pelut te hi ZPM MLA le ZPM General Headquarters Roy tu ten an troi om ani heti lai hian MC Ward number Sompasari na chuan in than campaign tran na hun Republic Veng Community Hall number 2 an hmanga he hun hi Minister Purabat Romoya Roite Puichbiak Java MLA Pukelian Tlinga ten an man puya Purabat Romoy Roite chuan MC in thana antlin ngeyarin thu soin Congress hunlai khan thingtlanga na tho awm fowa ma se VC ten summan turarwa manne sumpek chua zate an hrengai lova an party MNF ero chuan na tho tur lung an phumanga sanction ne estimate an talang zel donati MNF party senior vice president puton lui hovin MC wa number sompret na campaign po ITI venga tanani a he huna hian Minister Dr. K.B. Sole Professor F. Lanun Moy MLA Tepo Antelani Aizawl South 2 Block Congress Committee po Nimin Khan ITI Volleyball Court a MC Ward number Sompuret na campaign hi ano tan to a heta hian MC Congress Party candidate Puke Lalun Siam Atlantin ani chuan ni tin chome zora eizong te bungrua da thana tur cold storage an siamanga loan pung claim ber mangin ezonamu mal neilote bultrana tur siam sakani ang anti ZPM party dutlang unit 1 bot sa inimin vekhan MC election law tur machondan tur le inbo sa na hun an unit president ina manani a he hun hi pu wanlan han MLA le party shruai tu chen khatin an man puya MC in than campaign ne chome ka hian PC party chuan moilo takle uchuk taka party sang te in bena boruak aso sang chhota le chu pui anti thu soim ko shan le mi pui mit mei veng chunga moi nai taka campaign poti turin party tinte ancha ani Disaster Management Authority Executive Committee member Mizoram Sarkar chuan Khathar February ni khat atanga pathian bek ina in khom tan le tura zom tur dan alo siam to tle minati danglam heme chungchang hi state secretary P Lalbiak sangin voin khan shedon chu in sakho biak na in te chu February ni khat atangin in khom nan hon the ni a amero chu tum khata mihring lengjat za somnga ai tampun khom lo turani a zanama in khom ero khabri ani Sunday school chu pola in then lovin pulpit atangin emo khai khom turani a in khom zongsungin mui mai tomna vu atheu turani ba ka in khom chungin zailo turani me puipun khom na huna te hian COVID-19 in kaidar ani lo nan in ven atan in kaishuna siam te thata ka zom turani a koshan mi te himna tura in kaishuna duan te hi thata ka zomani theinan koshan tinin SOP implementation committee an ruatang Ram chunga wantlang mi te choi moina sang berzinga pakhat Padmasri Award dong tur PB sangkhu mi chu Voin Khan Governor PS Sridharan Pilayan Rasbavana lompuina thuzia ka hlan Governor chon mani chung ko enkol na pi lama midang te thana tura wantlang ta na thei top chhuat thin mitlom ngai falte ba ka choi moi phu anom lo ti soin wantlang ta na rongbol nai pathian ta na rongbol na ani atia PB sangkhu mi le achian te na thole Mizo meiche te din mun choi kana konga an thorim na te athena zar chi ashena chungim an ngai san omati thu po soin hetiang na thok tha India sarkarin choi moina sang ahlan tlak Mizo meiche jinga anom le ta chu in chona thamani ati PB sangkhu mi point wantlang no bon awang le an tho shima India sarkar choi moina don abe se ngai lo thu le hetiang din hun lo thleng ta chu pathian le atho puita wangani thu soya Mizo khotlang nu na meiche te din hun chethinu tuk siam thatnan an phak ang tok toka thei top an chu thin thu te bedong lova an be chun zom na te pathian in mal asoma tuna chuan ro chun tur chungchanga te in nei chungchanga le kong dangdanga te do thu samla ni lo ma se Mizo meiche te din hun alo zia chho zela alomom tak zetani ati PB sangkhu mi hi sarkar thok pension to ani a higher technical education director na a tho line MPSC member tan lak lo ani a
MPSC a hian kumkua thokin chairperson in atepo achel to ani van tlang rong bonalama MHEP ruai tu hlun thin ani a president le nina dangte hun rei tak achel to thin ani Nabart noya tranpuina panhi kaltanga lo nei le bong te song bonalam ti changtlun na narwa manna siam thai Agriculture Infrastructure Fund AIF le Dairy Processing and Infrastructure Development Fund DIDF chungchang melshre le inrilshre na hun voin khan Aizawl babutlanga RCS meeting hall Agriculture le Cooperation Department changtu minister pusilarin sang hovin nei ani pusilarin sang a chon sarkar lai puin lo nei lama ma son na om theinan kalphung thara dong chhome ka chungjinga chon AIF chu thil thar lo nei mi ten an tangkai pui ngei theina tur ro manna ni a hriat thule AIF in lo nei ba ka ranvul te po khai khoma kalkoptir chu atum lian tak ni a hriat thu soya nabar tan puina in lo nei le ranvul lama ma sona tur tam tak oma ma se heng ro manna hi duangin mi puin anam hriat lova abekin thar chu song bol le akai hnoi atana lon nabar in an boy pui AIF te chu thil thar ni awangin mel hriat le hriat chen ngai ni atia chumi awanga nabar ho tu te chu AIF le DIDF soizau turar som ani thu soi Wain hun manna hian AIF le DIDF chungchang Nabard Regional Office thokten an soi fi a Agriculture Infrastructure Fund atan sarkar le puin rampum tan cheng vebel chenoi khatarwa mana sangni somni bakhat atanga sangni som thum thlengin hero mane kalpui turani henglon te sangni somni palia chon pek zo turani a Mizoram tan pek theiza chu cheng vebel che za som ko prokani thu Nabard hotu ten an soi in mu khomna hian Cooperation Department le Agriculture Department a thoktu te baka pig fed le marfet ayote antel ani Mizoram Journalist Welfare Scheme MJWS Governing Board chu Vein Khan and Chairman Information and Public Relations Department Commissioner Pusang Ding Lena Hovin Ain Pierre Director Officer Andrew Khoma MJWS noya Chanchinthar dam lo ten dam doi ai en kolna sen so atana tranpun andil na ten clear ho nikum October le kumin January thain kara dilna pangalu zinga mipali chu tranpuna pek turati felani Chanchinthar hi All India Radio Aizawl tanga puanani ramchunga COVID-19 vaccine nuai som ni le sing ni sang kon hen apek ani to a hetilai hian rive en kol damzat po za zela somko poruk point pokop khata kai to a dar kar som ni pelikal chungin rive sing kha sang thum en kol daman oma United Health Ministry choidanin rive en kol dam to zongzong hi viable khat le nuai thum singa sang kuan tling to ani COVID-19 rive thar po antlan hiam zela tundin huna rive en kol me kin nuai khat sing sari sang ruk le zali somko paretan oma he za zera chutin pakhat point paruk panga ani a dar kar somni pelikal chungin mi za samthum pasirin thi puya ti hian shria wanga thi to zongzong hi nuai khat singa sang thum le za sari somni pelian tling to a ICMR chon dar kar somni pelikal chungin sample nuai nga le singa an test man thu soin ti hian sample test zongzong hi viable che som pakule nuai somthum paruk atling to ani International Monetary Fund IMF chon Indiaram ebar thanna chu kumsang ni somni pakhata chon za zela som pakhat point panga ni turina chhut coronavirus Sri Lanka ra India chu khovel ramlian zinga digit nia thang thei om chuna ni dona heti hian khovela ram thang lai zinga athang chak ber pola India chu om don ani IMF in World Economic Outlook update ati chuwa China chu India hnung chi omin za zela paret point pakhat athang turin chutani a Spain za zela panga point pakwale France za zela panga point panga ten an dot ani Tun Khatir Khan IMF Managing Director Kristalina Georgieva chuam Indian ram e bara harsana machon turin malakna poimo taktak akal pui thu alo soito ani Parliament budget session ne turatan Rajya Sabha Chairman M Venkaiah Naidu chon tun thani somthum pakhat khian party tin hruai tu te in mukhoma kova Lok Sabha Speaker Om Birla point ni somni pako hian in mukhom hi ko boka heng in mukhom hin session ne tura ro na tlong taka kalpui ni thin turin in ron khomani ang sarkar point ni somthuma vekhian Lok Sabha le Rajya Sabha tlong taka ro rel ni thenan party tin hruai tu te in mukhom ko boka pon to angin kumin Parliament budget session hi tun thani somni pako khian tran ni dona anima sabara hian president Ramnath Kovind chuan Parliament in hi member te in khom ho ma thu soyang union budget hi thale ni khata house a pharani anga COVID-19 trileng wangin in khom dan po ti dang lamani a Rajya Sabha hi jingdar ko tanga chonudar ni thleng an thu khomanga Lok Sabha hi tlaidar lia tanga zandar ko thleng an thu khom thungang session thokhat na hi February ni sompanga thleng ne ani anga a thon hi nei March ni re da tanga April ni re thleng ne ani ang Chanchinthar serti topnan atang pui
Khathar ni som paruka Aizawl Municipal Corporation in khan vote thak tura part in bo saina kal chhomeka awain khan hein khan chu tum engom zatin an hming an pelut Padmasri Award dong tur PB sangkhu mi chu wain khan Governor PS Sridharan Pilayan Ras Bhavana lompunya thuji ka hlan ramchunga COVID-19 vaccine mi noi somni le sing hi sangkon hena pek ani to International Monetary Fund chuan Indiaram Eibar thana chu kumsang ni somni bakhata chuan za zela som pakhat point panga ni turin na chhut chuti zong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani